People's Choice Award kan semdona mintan sakuri UDNPA jangin pina shwai nuangi Deputy Director UDNPA may no tawse People's Choice ito bibuihan bibuitan buwan ani betunga social media platform shang Facebook te IG te engagement nga rare kan adong dona ni ritsa kan nei de bemle People's Choice don't do to Colosseum District Attorney. People's Choice yan, top 10. Hindi top 10 at yan. Top 10 dan buangang age na siya we kenaan ve lasang kimidintar
Sangi Kolasi. People's Choice, top 2 ka niya. Automatically, top 10 ay yan ay nakakain niya. Miss Mizoram 2024, top 10. Singa pa nga, isem kanpuang to adang pa nga kanpuan sunsong halang. Evelyn, sa team ko isa yung mo. Rebecca Zoltan, Kui Kosol. Jennifer Rizwan. Dylan Wan Kui Zen. Miss Mizoram 2024, top 10 Tura Papua, Buang Toa, Ato Perturi, Ruthila Nuntomi Longkai. Top 10, detaan ko din Ben ko. Finally, sa katangay ta, hebejen na isunga intil tol le zil zong zong te, masawa na pitu ni ngay se kantiya, dusan na kan hansew ni kan lome. Top 10 de kung may anong lama, kanina mula sa mga let's anong at mga doon ni crowning to condition doon ni crowning moment kundi doon na second runner-up Miss Mizoram 2020 second runner-up dan Wan Sangi crowning sa doon na ni kung kang crown ka no so it's what eh second runner-up to Miss Mizoram 2024. Second runner-up to Rebecca Zoltan Kui Kosol. Second runner-up, Crown and Victoria and Somali. First runner-up crowning Miti Saturin, Baby Zone 1, Kui Miss Mizoram 2020 first runner-up, and so Melengale. Miss Mizoram 2024 first runner-up to Evelyn sa team Kui Queen and Lome or Miss Mizoram 2020 Zilsang Queen, Miss Mizoram third, Miss Mizoram 2024 crowning with
touring, so may lesson sa mila. The moment that we have all been waiting for eagerly. Kapag buwang, sa akin kapag buwang siya, ito po si Em, atong natura ni Maisia. Miss Mizoram 2024. Jennifer Lorenzo. Lome, Miss Mizoram 2020, meron Joy Hong Tulit sa mga tugat. So yeah, price distribution,